kalore kod oula ma pod oluoro pacho kayo lalo ma Kijabe matudo boma no kod apaya ma mayo kethore kendo koro chungo weche wuoth e kind Kijabe kod mayo bombe ariyogo gi sani koro otud kod olalo ma okang' ka koro konyo jowuoth donjo e bombe ariyogo dhi nyime. Jodak kama kono koro kwayo sirikal mondo donjre e wachno kendo gol yiende ma koro olwaro kendo ogeng' apaya kendo gigeng' chuodho mawuok e bunge ma Kijabe ma koro nitie geng' apaya. Jana kama mwendo wa 1:30 ndiye tulipata ajali kusemekana ya kwamba maji imetokea huko milimani, imeingia manyumba zetu. Maji imekuja na full force, imekuja na miti, imebeba mawe, imebeba maji, imekuja na maji na mawe na miti. Sasa manyumba zetu zote zimejaa maji. Tunaomba Mungu, kuna wakati tulipoteza kijana. Hatutaki kupoteza mwingine, Mungu atusaidie. Imechafua barabara kabisa na ndio inasaidia Kijabe Hospital sababu imeunganisha the main road to Kijabe Hospital. Kwa hivyo tuomba msaada. Maji ikitoka inakuja ikiwa na jiwe, sasa imekuja imeripukia kwa hii milima. Hii milima inaitwa Ranges za Kijabe. Kwa hivyo wakati imeripuka kama mnaviona, maji imetoka, ikatoka maji nyingi sana, ikakuja ikabeba kila kitu hapa, mawe, miti. Sasa imedisplace hao watu wote wa Kijabe Old Town.